Yen cang meko kawin cikang wang amasang. Kaden Cibungut poncang. Mang meledang kepada omang purai. Sing nyandang bin matur nggih. Mengane rumah semon lah. Aku benih bapo bintang kemit kelah panak banyak. Cokor. Nih boci sing bisa mau baso. Si punyong dek, gelah ke perajan, lunas titel lah. Inya titen ya. Ya, ya. Punika sami ngawinang mengerti yang mang duni ngawin. Hello, walau deko jas sebagai gen-gen ya deko jas sami-sami. Acur ngonya-ngonya. Pocol memunyi gelur-gelur sengaja ngerungwa. Apa menkal dongo sang dini. Haji. Nang bangunan ragan ayune. Kemudian misi ngeling metektok metimpuk tak aja nih. Yo. Nah kengkian paunukan ayune. Nang udiang ayu ngeteleng ye penyingakan di tamang tadi. Nah kengkian matur ayu marep kapeneng dewek aja nih. Bener. Rasa buka tuas bulu naten deang aja. Asa mati kelawan hidup perasaan deangi. Ini dua gong gede sampun dan swecer ini dia. Ini ada rango madu. Mati yang deangi. Dong kini penangkan bayone dane tepukin ayu. Bener kebus lapakan batas aja tuh di kerangka patikan. Sehingga ngidam penyingakan aja nih. Nah, cara buku sesengah kening. Yen juang pet agak lacure. Yen dilacure ayo ngajak dewek aja tadi. Aon meh jelemone dan menang sinah hilakar tadi. Banyak nih tadi abu. Patuh curupunnya nih. Hah? Nu bebekalan aja dan lakar bekalan ayo. Dan madan cetek geringsing peta. Tunggu dia yang misi ngeling. Nih angon seranan aja nih. Uli kengken benayu ngengken awin ayu bang persidasan ayu ningkang ditu di jagat kau repaning jalan Punas dianggi jalan nanyo hantosak pengolah semakin Cai Prabu kau repan oh ini mirip jaing sap kapinen kau isasan wakini ngin kadien cai dewe wakini Waki pinako ratun yang liak ini di jagat kauripan. Hah? Yen subuh sangkaning cai. Yen kini lantas paunukan cai singsat mako cai nunun macan dan subuh pulas. Andos tak? Kengken lakar penadian cai kengken lakar penadian cai. Andos. Apa lu lakar? Ya anda pakai kita doang. Dewek mekena-kena tunggu dada dimarai dewek ingat kapene nukodan beleh saja pejalane buka kene sinah subai bapa hati-hati sepetekani dewek bapa aksamang pesan tiang pe Papa.
Dadi pengantenan meling-lingan. Amun tuh tebal tuh, Aksa mang tiang po. Merasa kini bo beli. Beli pejalan tiang ke bapa. Yang dia mau neka dirasa gede diasan bapa ne. Buleng nucet nih. Kayang keleh buka jati. Bapa ne sudah tunggu pokiro kodan tiang ke. Meteng-meteng dewek tiang ke po. Sepatutnya mertuangon tiang walas legan bapa ne. Sake wala pelangan buka jati. Wis siapa bang tiang marap kapening bapa. Aksa mang tiang po. Nak lacur bapo angon nyain anak. Kuno ya kerden bapo ngubuh nyai uling cening. Awanan kene tepukin bapo sing meleheng pianak. Mapan nyai ngabo demen bas gede. Ne sangat sakitang bapo dikenah. Penelacur bapo sing ngelah tongos medam. Sing pelot benyai nyingahin umah belakadan nye. Uli pisago nye menjalan nganten nyak-nyakin nak muani. Bapo sing tanruh nyai bajang. Ben sing sida ben nyi nangkok melet kenah nyi nyangkutin nak muani. Ngsaken anang ngsaken nyamo. Ngardinen nyai linggih nak dipuri. Ngerepe kai tuwo ngaturang nyingahya. Kenah kaine lobo bang mesambung baktin kai kepuri. Uisio aturang nyi kepuri. Pocol singnya adong jegek goban ibo ken bikas ibo. Papa. Ya napa kaden nekapen kena tiange. Apa? Ya napa kaden ngudung aku tiang mejalan buka kene. Genit ukudan bo sing pelot ben ibo nanggah. Atut ibo kegugu ngalih somah. Nak muani subuh ngelah kurenan jak-jak ini bo. Merasa maji bo dadi jelema luana. Nyen sakitin nyini kena. Nyen keperebutin somah anake patuh luwop caro ibo. Yen ibo ngelah kurenan ada timpal luh nyuman. Kenalnya kena nye. Ben sing dah di ben nyinang kang basang wilayah. Bogo subuh arepin pisago perebutin nyai. Nang adeng-adeng malu po. Bang bapa pedas nawa. Kene sejatene unoke po. Awanan tiang kanting iring kayo ni daduagung. Apa ni daduagung putra? Idang angkan konen berdua rapi. Idang angkan nutruna nyen bapa. Melat nyi basangat. Kangene orang ngekauh kenake truno kenake muani. Rasa konden pedas maro aneh kuping nyiningah sinah kukuh nyi. Ibu ngemudahang dewek ibu dadi jelema luang. Apa tae nanang ibu tua. Megaden mitetin kenah nyi ngalih somah. Yen dadi ben kai metanya begitu nanjang kai mekidiang panah kepisah yen subuh penah pejalan nyi. Papa. Yen kene tunuk kepo. Makalo nyen tiang nu maurep. Ngangsan makalo tiang nyakitin kena kapone.
Padanan supaya mati apa? Den, mau balik ben kai nampi petani bawah. Ibu masa sinir saking silih. Ben kai gerepe-gerepe sing guan-guan mati. Hidup kai ngelikadin pejalan bawah. Bade genah. Nanang ibu mati yang malu yang cuma kai mati. Kena ibu ngandang, kena ibu nung kayak di margo. Aku sama ya. Ratu Dwagung punika sampun sane ngrupake sekian titiang puniki sampun penandos sane Ratu Dwagung Cokori Dewa nenten agingin sapun api manah titiang sapun api teges atur titiang ringlinge Cokori Dewa wenten ang putusan wenten ang baos sarang reraman titiang nemangken ngantos rawen mriki kepuri tangkil Cokori Dewa nenten wenten ang baos sapun api uktene kayun Cokori Dewa ring sikian titiang janten ang sane mangken Ratu Dwagung titiang lungker ledang Cokori Dewa mangnane mejanten legak titiang ini kene ne bagus omah iki kai tuwa anggon ibu nanang bin medewek muani ulah kai nepukin kebagusannya apa ben nyai awak loh nu bajang sing ten ngecapin rasa nak muani nyandang buduh paling kalau kai metakon ken ibu nah denu gahang nanang ibu belok nanang ibu nisto lacur lekat di tengah alas beburon aja kai meroban aja kai mepisah do melek kai nawang perah nake dipuri kai nawang perah nak merabi mesomah sing lebihan ken tetelu pejalan yang dempukin kai tua pojol kai nyagya kepuri mekita ngalih sikut rasang kai sing bino perah nake dipuri teken sesanan bapo ngajak satu izin alas selamun mekita mesomah elah merasa ajine nanang yo nengelah pianake ide panak timbale mepadek nake ketah nyambat lamun bos nisto nengelah panake rasa sing patut swakain ada pejalan nak ngerorot nak nganten memaling nake nyambat ne kaping telu ada nak sing ngelah panak sing ngelah oko muani ada ke baos nyentana nyeburin metakon kai ken iba ken pejalane nentasin nyai adane lamun mekito nganten memaling deui ngetana nyangkuten panak pisago pando kai tuwa kebere-bere paling sedih kai kelangan panak pisagone kenel nyangkuten panak kai di pisago yen kai nisto jelek tepukino kenanake ibu ada panyoh kai satmako ya kengken nuno nanane nisto jelek dadi panak kai ne kaluang nyangkutin dobas nunggo sane bapo jelema alas yen kemenusan bapo sing bina kenake mentik dipuri panginang wang bapo ka pertama gelas sangat ngide kepelihan gelas coba merasa tekin paukudan mula pelih gelah melaksana bani gelah melaibang pianak bapo ni bukeluh tunjung tanpora sebinaning di sejeroning puri pejarakan mirip di sejeroning pejalan bapo subening horde gelah tuarejo truna bapo gelah subetua walau tambang ni gelah dot bapo pang presiden awang selawas pertemuan gelah ngajak yayu
Gelah tuara tayan ngelaksanin apa yang badan or krasmen. Gelah nusuk lah bapak. Cukuri dewa menang kalah. Titiang nenten nunasang punika. Wau sapunika Cukuri dewa mikayunin titiang. Mangdo wenten utusan tedun kepono titiang nawagang. Tan sewawa kautamaan utusan kode uring kenisan titiang. Dikah wek titiang nenten medrebe angin titiang ngebatin utusan kode rauh kepono titiang. Nabi Malik Cukuri dewa sumeneo mikayunin. Titiang pacang nunas ngajak pianak titiang budal kepono nenten. Sampun rusak bebawa sidedane pianak titiang luh bajang rangkong ring pitung raine ical saking jumah nutuk nak lanangkan di Cukuri dewa. Makin jantan nang kayune karangen Cukuri dewa napi pianak titiang ring puri. Nawagang pegaten sampunang nilat pemargan Raja Dewata lelangit Cukuri dewa ketah nake ring puri. Rabi nang kalih dasa ameng-ameng nang 15 astra meberarakan. Tan bina Cukuri dewa mekeni sunga ring sapun api lepet cokor duwe pacang nyak-nyak sunga pekaden Cukuri dewa pacang angin ko dewa ameng-ameng pianak titiang. Kini san bapo. Bedah ben gelang ayun kengken atur bapo nih. Nah jadi pangsing kambang pianak bapo ada di Puri. Kengken perjalanan gelah ne subel lewat. Pertemuan gelah ngajak iya ayu. Pianak iya paman agung. Pang pres itu sah kinucak gelah merapian. Pangsing kasih nanggah cuntake. Upakara pabia kalau pindah ke dasar pertemuan gelah aja iya. Subuh laksanen gelah. Sing ada bina netikin pianak bapak lu kunjung. Pang pres itu masih gelah kenucap sah. Nyuang pianak bapak pindah ke somah gelah. Nejani. Upakara pabia kalau pawidi binana yang belum sanang patut lakar laksanen gelah. Yen prade bapak mirip sangat sang saya sengugu kengken raos gelangi diolas legan kenah bapak ni degla antosan jebos dini tedung jagat puri kaure penel mul sanang patut lakar tedung antosan ko antosan lo.